Kalangku kasih puduna peringat tubuh Tuhan tak mari lagi bersikap ukur tak. Alo dagi kerehenna tubuh Yesus ibas kusuh tak mari lagi meriah ukur tak. Mari dagi nasi tadinkan siapa yo ibas doni enda. Mari si wari ta bagi si ngena ate Tuhan si bata. Topung kita ngeluh idoni enda si pake dagi pedah na asa masuk ta seumur geluta. Yesus tu pas kusuh ta si usih dagi Yesus Tuhan ta ikhlas lina dampar kekeluhan ta. Alo dagi kerehenna tubuh Yesus ibas kusuh ta mari lagi meriah ukur ta. Mari dagi nasi tadinkan siapa yo ibas doni enda. Mari si wari ta bagi si ngena ate Tuhan si bata. Topung kita ngeluh idoni enda si pake dagi pedah na asa masuk ta seumur geluta. Yesus tu pas kusuh ta si usih dagi Yesus Tuhan ta ikhlas lina dampar kekeluhan ta.